Green ghost-like hills loom up in pomp. Coils of barbed wire guard the dismal swamp, and sentinels in muck and slush and damp splash up and down and round the so-called Frongoch camp. Bhí achtar na luithre gan réiteach tar éis míosa, agus rinne loch nuaíochta an champa níchil leis an scéala scapú faoin dón mór. Bíd na príosúnaí a chuid díanifig an chintere a bhíoch ag smuglalá litreacha in anista na húdaráis. Cúgú ceparí den na príosúnaí a ligú sír tar éis na cuairte, le niche ar a mealach bháile. Agus chorú litreacha a bhálach sna ceparí seo. Úrantí, ní raibh teastáil ach plámás leis na Gardaí. Ó am go chéalaí, chuirú an Cornél Héged Lambert Mallart Gardaí ar dúlgas, agus íochail orthú gan blacú le brab nó le geal óna cimí. Ach, is cuimhin na seántaí ó cealaí na Gardaí nua ag dul i món oibre. Ba í an céad ceist a bhíoch acu beagnach í gcónaí. Có bhfuil na dúla géarnacha atá ag tuairt amach na brabanna. Sin iad an blokes a bháil lenne agáil. Chuimhní Joe Good éileanach de bhunú London ar chóráid bhíige leis an gaileanach faoin na cuasaí seo. The nicest thing about the British soldier is his corruptibility. Yeah, he's the finest flower of English civilization. That's it. Every time he takes a bribe like a gentleman. Faoin am seo, bhí céad cearcha dó cimí faoi fínós sa gampa thuaí. Ach ar an díú dear a fómhar, scaoileann rúnaí baile a ghriam, agus ligúd in na féar fad a bhfuil ar ais ag an gampa heas. That night, concerts were held in every dormitory. We sang, recited, and danced in celebration of our victory until the wee small hours. Best man win. Ar feadh tamil bhí cuasaí Michael leor, agus chuir na fir an tamisteach ar a gcóirla hain. As long as it's not Seamus. Bhí sim ag cuid acu san immert fichiile, henaí cuasaí stráiteise leofa. Bhí meas na numarthirí i gceantainna comórtais bhí Jerry Boland, fear déanú aradrí agus ceirste in dhíir sin. Agus ruisteir dó mar an té bhí na ara cosanta sa géad dáil. Make your move, boy. Should have a time limit on this. Big Seamus O'Mwélán gur fear éisin ar ó dulchan cíán. Is cuimhin am órá de thug sé ag díospóireacht faoi cad ba cheartúing i dhéanamh nuair a scaoil faoi saoir sin. Freedom will never come without revolution. But I'm afraid the Irish people will be too soft-hearted for revolution. To bring a revolution to fruition, you need ferocious, bloodthirsty men with no regard for death or the spilling of blood. Revolution's no job for children, and it is no job for saints or scholars. During a revolution, any man, woman, or child who's not for you is against you. Shoot them and be damned to them! Chuig mo chrí amach go láithreach. Dar lumsa, ba é ó mhail chatha an léach a dhéanach muid a thróúch an saoirse. Is léir go raibh na ceannairí nua seo ag díriú ar an todhchaí. Is cuimhin na cimí eile Joe Sweeney go raibh Mícheál Ó Coileáin i gcónaí ag olbhú don am go scaoil faoi Síriad. Lads, this is what I want. I want names, I want places, I want meeting places, I want grounds, I want safe houses, networks, arms, supporters, peelers, men with money. Do you think you can do that? We can do it. Yeah? Yeah.
Anything you know. Collins was using his time there to find out from fellas all over the country about conditions in their areas, and particularly about any policemen they might know who'd be friendly to the movement. We smuggled in manuals of one kind or another, and fellas were given instructions on what to do when they got home. This is the kind of stuff I want, you know. This is how we're going Ach to sun má progress. bhí fiú bhaile gceist. Chahach na cimí an fód a hasú go dangin, mar bhí plán eile ag na húdaráisí Frongoch leis na léachra a cheansú. I mí na saona ní déag séideag, hanig conspóid mór chun cíní Frongoch, maidir leis an gunscríomh. Cé nach rá an cuns ribhan éirí amach, agus dág sé sin, gur raibh céadaigh an aram gléachar siúd. Does the right honourable gentleman seriously maintain that it is good policy to introduce into the British Army men who are notoriously disloyal to the Crown? John Dillon, Member of Parliament. Bíochas go ndéanach córamh na bhfear gach uile lá. Is anois a thoisín na húdaráis ag léach an rulla. Dúiltaí 200 gléal an rulla a ragart áfach, agus choróh faoi chuineáil sa gampa heasiad. Chúisiad stalc ocrais lum láireach. Sit down. Refuse to budge. You have the British beaten. For a time they'll raise war, in the end they'll despair. Method, but unorthodox, has them beaten the whole time. Tréisteach bhí a Frongoch le sé bhí, ní rá mór an tíocht an írs na fir. Tré sé thúra déag agus fiche, furas dearabhú an Dr. Peters gur am néocha feardíomh ag éirí an lag. Cuirú dearad leis a stalc, agus líocht na cimí a ghoil aráis hiag a gcuid cumrádaithe sa gampa eile. From now on, I propose to make the hunt leaders responsible for the men in their huts. You will keep a list and inform your men that I will call a roll this morning. If I am to have nothing in the camp but corpses, I will have discipline. Bhí Joe Stanley rinne duine chinnerí bohan. Ar nóise is beag seans go ndéanach duine bichtíomh sin, éoní a chur cumrádaí leofa in aram hasannaí. Ina dhí sin, dáin tromlach na bhfear ina dust le linn an rulla. 660 Bowland P. 756 Flanagan T. 756 Flanagan T. 352 Stanley J.M. 352 Stanley J.M. I'm sorry, sir, they're not answering. Sinú méir leis na cinnerí bohan de bhar aspa go aibre, agus corú cuats víletarú. In dhíon ama sin, gail si Joe Stanley an ceilúrú seo, faoin seasamh rinú siad in údarás a champa. 15 forgetful rebels filed into the Frongoch clink, shouting out the battle cry of freedom. In a state of blank abstraction, their names they couldn't think. So they shouted out the battle cry of freedom. Bíochas gur ceilú 8 fichiid príosún Stanley agus na Firelli, faoin amar henig an cás os cór cuairte, hí na léitheanta sin caití nach mór. Rebel boys that organized the strikes, for everywhere the roll was called, their names they didn't know. So they shouted out the battle cry of freedom. Ach bhí altocht na cimí mar gheall go raibh postas agus beartán á gcoinnealmhathú siúd a bhí sa gampa heas. Next. Is the right honourable gentleman aware that there are over 100 parcels of food supplies going bad? And will he see that there is a proper distribution? Name, number? Sorry.